Bato mak tahu-tahu ngalakani. Saya isi na amplop 50, 100. Kami si balak pagun. Saya masa permihuan biji. Heno monis permih jablay. Kado melaju undangan di Jadodo. Kado agak unggal kani. Kaya unduh kapannya agak nayo. Kinyak nayo je mau sawai ten mo dak sekatong nah. Ku unutan ko mi kangok dapur. Ku kain Allah ku amplop ku setumbay.